بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini dari naisab kami aruman ini kabiaksahan na to gumanap na isab kami hatud na maun pahadarat sing kamu in pangadjian kawaun taniu rengakallam si maha suci maha tinggi iban pangadjian daing hadis sinjunjungan taniu alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih kita niu ha pangadjian na to bunga simpag iman, lagi na to masih kita niyo. Pangadjian bunga simpag iman antara sing guru iwan murid. Aruman ini ganapan na to yadto Hindu sing guru pamurid. Amuna impalman sin Allah Ta'ala ayat nabasa na to yadto suratul Baqarah ayat kauhaan tag-isa pa ayat kauhaan tag-dua. Inayat ini panagnaan ayat piatulun sin Allah Ta'ala Hajunjungan tani alaihi salatu wassalam pardaakan pakatan manusia
papagtag-ipunon patuhan tunggal. Hapal man si mahasut si mahatinggi. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala pasabarang si manusia. Usog babae. Lamod sila hapal tawagan miuhatab sin Allah ta'ala kanila. Dari niya mga tuan, atihon na to, unin pal tawagan ini. Apabila pal tawagan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, bukun yan para kala sibi-sibi. Para kala malaggo. Bukun para kala dunya. Sakawa para kala dunya iwan akhirat. Bukun para kala tartantu hakabuhi. Sakawa para kala tartantu hakabuhi iwan kamatay. Sako pindua. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Panawag-tawag sin Allah ta'ala, inhalawm niya, kasi iwan lasa. Alasahan sin Allah ta'ala, ingkatan piapanjarin niya. Dahil nga mga piapanjarin niya, kalasahan niya, amo na ingkitan niyo, anak ka po Adam. Dahil nga sa babiyad to, mga tuan, mga anak ka po na mo atiranan, impagsyukur, impamudji pa Allah Ta'ala, subay wayroon hong kaan niya. Subay bukun lamuran sinanistab. Gaman palawihon hananistab. Impamudji, ibang pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, simpal tawakan ini. U'budu rabbakum. Tunggalan niyo yung pagtag-ipon niyo patuhan. Manunjuki, mataud manusia jaman na kauna, aula-aula na jaman ini, nagtatag-ipon dukaing daing hamahasuci mahatinggi. Paltawakan ka to taniyo sin Allah Ta'ala hipatunggal sadya. In pagtag-ipon kaniya, naitayad to, Rabbukum, tunggal da isab siya, nag-anughara, kato taniyo, simpuas kita niyo piapanjari, ianugharaan kita niyo kakukunahan na to, bukun tiyo-tiyo, bukun mataod sa balabi-labihan. Ba't supaya na to katumtuman, sinaun to'y nagpapanjari ka to taniyo, supaya na to katumtuman, ingkita niyo, naraak sin nagpapanjari ka to. Alladhi khalaqakum, nagpapanjari ka to, na hinangkitan niyo manusia. Kaya nga sa babiyad to mga tuan, dihayat ini, aw ni patumtum ka to sintuhan dua parakala. Ika isa, nikmat pagpapanjari ka to. Ikaruha nikmat, dihilan kita sin Allah Ta'ala, sing kakukunahan, sing kabuhitan niyo. Kaya nga sabab yan, pangasubuhan kita niyo sintuan hadlaw susungon. Dihilan na mo kamu kabuhi.
Iwan sing kagugunahan sing kabuhi. Yun niyo. Dahil nga sabi yan, mga tuan, tiyawag kita niyo, u'budu rabbakum. Ang pari malugpas sin nikmat kabuhi. Iwan sin nikmat, kagugunahan sing kabuhi, tunggalun na to sadya, in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang auno ning pangasubo, unin dayaw, bang tasambagon, in pagibadat patuhan. Unuin karayawan na kabuhi, iwan unuin karayawan na kamatay, bang sambagunta in partawakan sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Induhulan, wallazina min qablikum la'allakum tattakun. Papanjari sin nakauna rin kato, iwan sin kita haulihan. La'allakum tattakun, supaya sadya kita niyo. Himinang sing kabayaan sin Tuhan, iwan kuyag. Iwan tumangkis dengan liangan sin Tuhan, buka hamulka. Amuyad to mga tuan. Na. Daing mga dayaw, jawab simpangasubuno, unuin dayaw. Bang tasambagunin pagtag-ipon, paltawakan sin Tuhan kato. Mga tuan, hari ko pa masabutin jawab panagnaan. Hakabuhi taniyo, mahal ka. Dahil nga mga mahal ka, hakabuhi taniyo nito. Nyawalihan. Mahal ka yan. Way mabi hatabu. Lumag na kaw, hatabu hadunya ini, way mabi nyawalihan. Kaya sabihan mahal ka yan. Hikarwa mahal kabuhi taniyo al-aql. Amunin akka. Wayroon mabi akka doon tabu. Bat bangawon, bihan na to yung kampong na to akkal jipon. Akkal jipon, misan bukon magibadat patuhan hiubuin o. Hindi ka to, subay lumabay hatampa, tampahi ubuin o. Mga apo lang niya, ay nyo kami pag-abati. Na. Hikatong mahal ka di ka to, kuasin akal, amo na yung jasad din. Into nasabot yadto, di manji sila pa nagpapanjari. Di manji sila patuhan niya. Inakal mo, inyawalihan mo, injasad mo, di manji. Injanji sinyawalihan, patuhan, magibadat. Injanji sinakal patuhan, imingat. Injanji sinjasad patuhan, pakayun niya ing kabayaan sin Tuhan, hakakunahan sinjasad niya. Injanji tuyad Tuhan buukda mag-ibadat. Dahil nga sabab yan, simpangasubo unun dayaw sin pag-ibadat, magparayaw sin nyawalihan, magparayaw sin akal, magparayaw sin jasad. Biya din inlabay niya. Ta'zimul Khaliq, ta'zimul Rabb.
Manglaggo akabasaran sintuhan. Amad tutuan impaltawakan kato sintuhan, bukon kita manglaggo halupat along tansam ako. Mataw hansam din kayo. Nansam ka wala bahay mo. Sabang kau kumuha na tas tricycle, hansam penrebel tricycle din kayo mo. Kinahansam na kau. Sa pangasuwisin, nagpahansam kayo mo. Asuwa ko na hiyama mo. Asuwa ko na hina mo. Sa maguyo mo yun. Di makaway, time pagpahansam ko kayo mo, nagpangiram ako, nagmimake up ako. Yang iram ko'y Paulo, hanggang sa kali mo pa kang Paulo. Bukod. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allahu Ta'ala magbutang sindagbus mo. Yusawwirukum fil arham. Yaon kau halawm sinrahim sinina mo. Bukod niya ma mo. Laong mo. O Tuhan ko paragbo sa wakang Paulo yung bata-batain. Kaya nga sabab yan. Mga anak ka po, kagunahan na to ayaran ninya walihan na to. Kagunahan na to ayaran in akal na to. Di tayo maun magmastal, wang nagkakangin akal. Di kayo maun magpulis. Way tumayma. Labi awla yung pagtag-ipon niya patuan, di tayo maun. Dahil nga sa wabiyad to, tiyag kita niyo sinallahu ta'ala halapal ya ayyuhan nas, supaya masamwa ingkatan umalup pakawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po na mo. Na, uno pa, mag-ibadat patuhan, bukon din ka tuwin atulan. Mag-ibadat patuhan, subay to. Binniya. Labay ring haniyat. So, uning nga siniyat. Niyatus saliha. Wa niyatus sadika. Subay niyat marayaw. Yung dito, niyat pamangi. Apabila niyat pumamarayaw, inhinang mo pamarayaw. Bangin niyat mo pamangi, inhinang mo yan pamangi. Bang naglamod paruwa, dua resab. Pamarayaw, ibang pamangi, hambuk sadya. An-niyatus sadika. Pag-ibada. Hikarwa, bil kaulis sadik. Iwan kabtangan bunal. Batim pag-ibadat, isin nag-alok. Nag-alok pipatta, iwan simpiatta, bukon. Nag-alok, inipon, iwan tag-ipon. Kina mga anak ka po, binniyati sadika, mahalluha al-qalb. Atay. Kaya sabab yan, amoy paspasan ngi uniblis. Di siya laulun. Di siya hapdiun. Di siya karoon. Di nga sabab yan, biyaitaan kita nusin Allah Ta'ala, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Pangandul kamu patuhan. Bugsuan niyo. Sangdulan niyo, ingkabuhi niyo, iwan kamatay niyo, harap patuhan. Sabi ni Iblis na may taknari, siya humundong manasat. Unin siya sa tun. Iblis iwan sinanakapu niya. Iwan sin syaitan tao, magangko. Yuwas wiyuso, fi sudurin nas. Atay. Sabab bang kimangiin atay, kimangi kataan. Nah, balikan na to, mga anak po. Pag-ibadat, niyatus sadika. Wal qawlus sadik. Wal fi'lus sadik was salih.
Kabtangan bunal, hinang bunal, bukun sa puti. Dahil nga sabab yan, biyaitaan kita nusin Allah Ta'ala, sambahayang sadya. Ibadat sambahayang. Bang nato na aga din nasabot yan to. Para man sin Allah Ta'ala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. In sambahayang sadya, solution si problem. Way na problema mga lambay. Way na problema sin subul pabudyang. Way na problema sin maas-maas pakabudyangan. Sabi mga maas-maas biyahon, di mamaya maas-maas biya kanila. Maas-maas kapituanin umul, di mamaya-maya kapituanin umul. Biya maya-mayaan apu niya, biya dagbus apu niya. Nain sambahayang, ibadat sambahayang, kaya sin Allah Ta'ala ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kakausan niya na imbaran niya istapon. Bang biyay tak na simpulis istap ang pakaulimiho na nasagaw na kao. Bang biyay tak na sinsara di na manjari ang pakaw Bimiyang manjari, nabi na singkahalan. Na, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ay yinaw usala. Uno yung sambahayang bihad turagbos. Yuaddiha bisidkin. Yuaddiha biikhlasin. Yuaddiha bihusuin. Tiunay niya, bunal. Tiunay niya, ikhlas. Tiunay niya, pagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insambahayang niya ito, tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikahalulay yung problema. Sababin, timaudbiyaw na masa na ito ini, fahsya. Wal fahsya'u, tughyanun nisa wa fasadur rijal. Tughyanun nisa biya sinsiyabot sin Allah Ta'ala kam Fir'aun. Biya ak sin Allah Ta'ala Nabi Allah Musa iban silanggong niya ijhaba kadto kamu kan Fir'aun innahu tagha. Sababin siya yan, nakalabaw na yung pagbuno. Yung pagdaruha ka niya patao, iwan sin pagdaruha ka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Impahsya, fitnatul rijal, wa fitnatun nisa. Tughyanun nisa, wa fasadur rijal. في داخل البيوت وخارجها وفي الشوارع وفي الأسواق إلى غير ذلك. Aturayan Tuhan sa insambahayang hikapupo sinyadto tanha anil fahsya'i wal munkar. Aturayan Tuhan nayad to mga anak po na mo imbiyay ta kato taniyo. Tumtumun na to in kita niyo ini. Ya sinsya kaula-ula hapagtulakan. Suong tumulak. Ampay pagtulak kiniri mo kaingatan ko no ko tumulak. Subay aun saddiya. Na in saddiyahun na to. O ubudu rabbakum. Sabab wala biyay ta ko no room ka adlaw ka. Bunal aun signal. Sagawa, misan aun signal, wiyay taanda kita niyo sin Allah Ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Turen, tuhan amot timbay tak kato sin Allah. Na wiyay tak tiyogi la unuto din marayaw lutuon. Saddiyahun sin konsum, wa tajawwadu fa inna khaira jadi at-taqwa.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi sajjad ilal ma'ad al-udwan ala al-ibad. Sangi maluto sin tao, dahon pakamatay, nagsasagga iwan sin pagkahinyo. Magtiyaon, nagsasagga. Magtay anak, nagsasagga. Magtunang dahil no'y nagsasagga. Ay mang kalong na magpangdada ka ako. Ya subhanallah. Nah, yadto mga anak ka po. Gaita ka to. In marayaw lutoon, takwa Allah. Way narugaing, mayta, inna akramakum indallahi atka. Mahinang kamu tao marayaw, riya dunya. Iwan tao marayaw hadlaw akhirat, tao marayaw patuhan niyo, tao marayaw papagkain niyo. Takwa. Dahil nga sababian mga tuhanin, puunan sin takwa, o budu rabbakum. Hipatunggal sa jakato, tanim pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang panato maagad injanji sinyawalihan na tuju patuhan, injanji sinakal na tuju patuhan, injanji simbaran na tuju patuhan. Dang di bukun kita niyo ipon sin Tuhan. Abdun lil hawa, abdun lis syahwat. Bukun na kita niyo ipon sin Tuhan, waliyazibillah. Ipon na kita niyo sin napsu na to. Ampay napsu subay siya mga kabayaan sin Tuhan. Abang na to, di agarunin biyay ta ini. Bukun kita niyo abdun min ibadillah, wa nahnu waliyazibillah, abdun li syahawati. Ija jama al-mal li syahawah. Bang umapun niya sin, ipagdo niya sin napsu niya. Wala yuntiku fi sabilillah. Di niya kakausan magmapakapakabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab bukon na siya ipon sin Tuhan, ipon na siya sin napsu niya, ipon na siya sin syahwat niya. Amo yan mga anak apo. Kaya nga sabab yan, kaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal lazina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Sabun na ito, may sin nagbaita, nahasot si mahatinggi. Bang baita na biyad, tukukan na kaw. Pahayangin natin. Amanu wa amilus salihat. Ya ammalan sin atay, ya ammalan sin pito ang gawta baran. Unin niril sin Allah Ta'ala, tuba lahu. Mana sin tuba, kasanya ngayon di kanila, hadunya, iwan kasanya nga hadlaw akhirat. Magkarunahan kita niyo rayaw ring hatuhan. Di kita niyo magkarunahan dayaw ring hataw, misan imbaran niya barhajat na sindayaw. Sa bangkita niyo nagkarunahan dayaw ring hatuhan, biya bahagi-bahagi nasa. Di nga sabihan, oy pagsagga, oy pagpangibog, sabab kaya kaharad niya, aon tupungan. Yung mga bariman, uno sila. Ar-rida bima qasama Allahu alayhim. Makuyag sila. Haununo na. Kerihil kanila sin Allah Ta'ala. Lari sila magpangibo. Sabab tiyanto nila, bukun piya pagsali sin Tuhan. Sa hadlaw susungon, amod tim makaibog. Wayway mo siminto. Wayway mo kahoy. Imbay mo, bulawan. Ang karnen usog, di na papagbulawan. Dito na sila papagbulawan. Bay nila na.
bilik nila dah. Dahil nga sabab yan Tuhan, pag-apply kau tudha. Ini pag-apply mo, hinangon mo muna, u'budu rabbakum. Pagtag-ipon kamu, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mapuas na dito mga Tuhan, unoy niya waluhan yan. Aun had niya, aun limit niya, aun. Inakkal yan, aun had niya, aun. Nainja sadyan, aun. Dahil nga sabab yan, aun beta katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabalihan niyo, in 5 hari pa rumatong inlawan niya. Naun, kabata bago. Ay mulog pa sa ing kabata bago mo sa babang kau malaas na, wala kau kiugdan sintimbak, pingka na kau. Main kanuhi ko kiugdan sintimbak. Way kau nalusot, himuhuwag nin tuhod mo, himuhuwag nin siki mo. Way kau kiasuran hangin, biyakin kiasuran hangin, in siki mo, timatambo na. Ay nga sabab yan, hipatabalin niya to. Hari parumatong inyad to. Na, pakusuin. Mahinang mo yung kataan ibadat. Na, uno pembeta ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala, indayaw sin pag-ibadat. Ang kansubay kita nito mag-ibadat. Takfirul khataya wanisyan. Mapapas indo sana to. Tiap-tiap kau mag-ibadat, mapapas indo sa mo. Tiap-tiap kau minang simarayaw, mapapas simangi. Tiap-tiap kau sabi minang simangi, ang paumarayaw, papasun ni marayaw. Ya sin ayat syabut sin Allah Ta'ala firman-Nya, innal hasanati yujhibnas syai'at. Sabunal-bunal tuud ing karayawan bangunahinang haatulan sing kabayaan sin Tuhan napaig niya na napapas ni marayaw imangi. Biya dahani sab bangkaw himinang simangi ampaw na hinang mumarayaw papasun simangi marayaw. Nabangway sa marayaw, nadubulo ni mangi. Kasabihan, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamulan siyang katutan niya. Tungod pa sambahayang makalimang karumang kadlaw. Tungod pa Jumaat. Unimbeta, qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim wa Tirmidzi, as-salawatul khams kaffaratun lima bainahuma. Kaffaratun. In sambahayang 5 waktu haut sin sambahayang nga uniban sin sambahayang ang buo, napapas nin dosa mo. Way na rusa sintu, sinakal mo, sinyawalihan mo, sinjasad mo. Way na. Uno yan, tumeta wirus. Way lummi mo. Sabab intaw magsasambayang, way lummi. Way hadas dakula, way hadas sibi-sibi. Way ralummi sin pagkaon nila, way ralummi sin pag-inom nila, way ralummi sin adat nila. Katanta niya to way lummi. Ija ijtunibatil kabair. Apabila tiangkisan nila yung dosa. Sabab yung dosa, nabagi nagduwa. Dosa rakula. Dosa rakula pa Tuhan. Dosa rakula pa pagkahi. Iwan dosa sibi-sibi. In ibadat mo, sigutang tasambahayang, napapas na indo sa sibi-sibi. Ang paindo sa rakula, nabutangan ko sinukuma.
Tuhan biya din inoy nagsambahayan. Kaya to kanya katangkan ingando siya. Dahil nga sa babiyan Tuhan. Samba ka tuod, imbeta sin Tuhan panawag-tawag. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, wallazina min qablikum, la'allakum tattakun. Nah, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun na nga subukan na, ya Rasulallah, hantangan kuno ka mo indayaw. Isabuton tayo ni rayaw. Patawron tayo dayaw, ang pakita imibog nga rayaw. Hantangan kuno ka mo indayaw si magsambayang. Ang pembiyaw ni hantangan ka mo. Amulong nin ba usog nagpangasawa ka niya, ni hansyam da. Amad tutuan ni pangasuko. Naway siya magbayat abukunan siya. Di paulanan nin asin. Nin asin bang kaulanan na mauno yan. Na. Pangasuko, ya Rasulallah. Umindayaw sin sambahayang makalimang karumang kadlaw. Wala diya sin Nabi nagtigom-tigom, dirik pakabayaan niya. Raw niya indayaw sin sambahayang makalimang karumang kadlaw. Badat sambahayang. Biya sin na may gukaw, makalimang karumang kadlaw. Ang pangasubo, ang pamakapin kay muluwag. Naunda, sa wabala ng hilog. Biya dahanin tao nagsambahayang, wala miya kada kabayaan sintuhan, wayra. Sa bang niya iagad. Inatulan na may gu siya, nang hilog siya. Lianuan ni malumi. Way na makapin, sambil kurang, way. Amo yan, indayaw sinuno. Sin pag-ibadat. Takfirul hataya, makiparatin dosa, mapapasin dosa. Ulong sin Allah Ta'ala kato. Ighfiru, yughfar lakum. Irhamu, turham. Paglasay kamu, kalasahan kamu. Pag ampuni kamu, maapun kamu sin Allah Ta'ala. Aon dito nakalabi. Bukon hat ampunon, bukon hatunun papasan. Gantian sin Tuhan indusa mo pakarayawan. Nakay ng kawud dusa. Gantian na sin Tuhan bud karayawan. Uno yan. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Yubaddin, gantian na, inahinang mo pamangi, pauno. Pula mo, di kaukukan simbihan. Ari kapag ulanin dunya ini, Australia, uwiron na pupungin kayo. Aun mga Muslim nagdoa, napungin kayo ba na? Yaon ng technology sin dunya, riyamaw, di mapung. Mapung nila yung hababaw, in kayo rin uno. Siyabot in hadis sinabi, jundun min junudillah. Na. Alik kita niyo. Magkarunahan kita niyo mga anak ko po, bihad yung dagbus. Dahil mga rayaw sin ibadat, nurun. Sahaya. Biya sin sambahayang, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, as-salatu nurun. Magkagunahan kita niyo ilaw. Biya simpila adlaw yawnin dunya. Nagkarinding hasug, nagkarinding tawi-tawi, nagkarinding basilan. Magpatta doon nakuhan. Aun sa namin yun, light yun ha, City Hall. Patta kita niyo ng mga nakapo doon. Kaya lingkatan sin ilaw. Aun malingkat ding hanin yan, hinang nila sadya. Hinang sin China, hinang sin katantan, ang pagyutang doon ang pagkakalingkatan. Aun ilaw, way lamod si Mano siya naginang. Biyaon biyabuin natin ilaw. Ilaw hala igadan, ilaw halaumba, biyabuhi. Ilaw atas kapal, ilaw jeep, biyabuhi. Pag konsum may naat,
Patayon na sintao. May taon na ilaw, tunggal ilaw. Pagsawsawhan na to. Amo na yung ilaw manunjo kiring Allah Ta'ala. In sambahayang labi rin dito. In ibadat labi rin dito. Tiya tahu sin Allah Ta'ala kanya. Nari nga sabiad to mga anak po. Ayaw na to pasaranin ibadat. Aula-aula na in sambahayang. Sa babakatan ibadat. Sambahayang. In makalima hang karum hang kaadlaw. Mabadi il-Islam. Nah, yadto mga anak po. Uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pag-ibadat, nakapatubo kau ruah. Unin na patubo mo. Amo na pihatud sin Tuhan na kanabihan, ar-rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Kaya bakal mo, nasa kalimbia kal sintaw bihawon, imbia kal sintaw bihawon, halupa niya, bukon nagtanom gandum, bukon nagtanom panggi, naunin biakal, sunduk. Sunduk. Nangatani rin sunduk. Alamat sintaw patay. Piagkubulan na sadya sintaw niya tayo. Inya tulong na kiyukubul dito, mga bata-bata, hindi to, mga babae, hindi, mga sultan, hindi, mga syahid, hindi to, hindi, uno na baha. Natuan, tanuman, ini patanum sin Allah Ta'ala, rahmatan lil alamin. Intaw nag-ibadat, kaya tanum niya, iwan nagbunga. Di man jari nagtanum sa jakawirun resulta niya. Inakarwa tanuman al-mahabbatul amma wal mahabbatul khasah. Tanuman yung paglasa sa flag. Ang paan sila ribang tunang niya. Kumusta yung tunang niya? O kira kaulong niya. Katug na kao. Kainom na kao kawa. Konsum lang na. Ano kita magmi? Allah. Daha siya magtugon, dito na kamo magkita hasul ka. Ay nalong na malukay. Saarin na. Dahil na siya. Mayta. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Intausul ka. Aun kanila nikmat nanistab. Na. Tanuman indua pagkasiwan paglasa. Irhamu turhamu. Amo ini tanum na to. Buko ni tanum al-udwan. Pagbanta. Sa ini tanum na to, bunga sim pag-ibadat, rahmat ding Allah Ta'ala, paglasa ring Allah Ta'ala, amo ini mahal ka di nga kataan. Buko ni mahal ka buko ni mahal ka kawasa. Way hal ka sing kawasa bang wala dunin duway ni. Aturan niyo yan ha. Yung kahalanin hiwal sintaw bihaon. Na. Uno pembeta kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa pag-ibadat. Beta kato taniyo taw Makkah. Beta kato taniyo taw Madina. Wala kaya bay tayong tawri. Ba't bang kiyabay tayong tawra, hindi yung kabayan sintaw kanila, subay sila. Yung kabayan sinyato, subay rin kanila. Sa biyayta sin Allah Ta'ala, panabin niya, indayaw sintaw Makkah. Indayaw sintaw Madina. Naunin dayaw nila. Radiyallahu anhum waradu. May itayad. Sabab, awang biyog bukan nila. Dahil kansuring ka na po nila bukun. Dahil din, dahil nga nagpapanjari kanila. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Marayaw na yung dunya piyagulaan na to bihahon. Sa aon palawin dayaw, no?
radiyallahu anhum wa radu'an. Kaya kuyagan sila sin Allah Ta'ala. Makuyag sila patuhan sa laring kuyag sin Allah Ta'ala kanila. May tayad to, kugdanin pag-ibadat nila pa Allah Ta'ala. Sambil weta sinjunjungan alayhi salatu wassalam, khairul qurun haula. Sa rayaw-rayaw mas na nagtag-ipon patuhan, amunin sila. May ta, imibog sila sin dunya, sa lawin ibog nila sinadlaw, akhirat. Bihan mga anak po, in sipat sin sila, tao Makkah, iwan tao Madina. Nga, murah-murahan, patubtubon na mo dito, kanapan na ito nakumahan. Ini nakahawa nin waktu na to, sa haupo-haupo pen pengadian na to. Ya, kaya rin harag ko ini. Murah-murahan, tanda kumahan tiyo-tiyo, na kaya kanapan na to, yung pangadian na to, tumtumun na to, mga anak po, yung kakunahan na to, amin di kita niyo malawa. Dahil ha, kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kawasan na to, pagbus-busan na to sadya, pagsawsawahan na to sadya, inununo na rin kato taniyo, bang na to mahinang imbihad to ragbus. Kasanyangun kita niyo sin Allah ta'ala, tiyo-tiyo kasanyangan dahil di, in katkal kasanyangan haadlaw akhirat, tub-tub na hajarid to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal maqbulina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.